Nongeye kubasuhuza abantu b'Imana aho muri hose, aho mukoraniye, ndabifuriza amahoro y'Imana aganze imitima yanyu. Ni umwanya mwiza rero twumviriza ikiganiro isoko y'ubugingo. Jewe ndakibashikiriza banyita Christine. Ni n'umunezero ntangere wo kongera kuvugana namwe biciye mu ijambo ry'Imana, ijambo ridukomeza, ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana ni itara, amajambo atwegereza Uwiteka, atwegereza Imana. Mwene data unyumva utegera ikiganiro canke umukunzi w'ikiganiro isoko y'ubugingo, nagomba ndakubwire ikintu kimwe numva ndiko ndasunikwa na mpwemu yera kukikubwira. Ni byinshi bivugwa canke wumviriza, ariko ngomba ndakubwire kimwe muri ivyo. Tegera amatwi canke se wumvirize byinshi, ariko ushire ku munzane. Benshi bariko barahanura amahoro muri uyu mwaka, bahanura amahoro. N'umwaka mwiza, n'umwaka uzaba w'amata, n'umwaka uzaba uw'imigisha. Ni byiza cyane, ariko ngomba ndakubwire ngo mu buryo bwo muri mpwemu Imana irababaye. Mu buryo bwo muri mpwemu Imana irababaye, kuko abapfu bakomeje kuba benshi. Iyo mvuze abapfu, ntago ari aba bapfu batwara guhamba aba bapfuye mu buryo bw'umubiri. No, hariko harabapfa abantu benshi mu buryo bwo mu mwuka. Nkakubwira ngo mwene data, ba maso. Ikiganiro cy'uyu munsi nje kukubwira ngo ba maso, kuko iyo umuntu ariko arapfisha yanezererwa gute? Ni bya bindi nyene twama tuvuga canke se tuganiraho, wakunguka byinshi byo muri iyi si ariko ukabura ijuru, ntaco bimaze. Nje kukubwira ngo Imana data wa twese yaturemye, uwabuze uko akugenza kurukunda gukunda, akagukwereka urukundo rwishi rurenze, agatanga umwana wayo w'ikinege akabambwa. Yesu akabambwa ku bwawe. Ni urukundo rukomeye cyane. Ni urukundo Yesu Kristo yadukunze. None se ngomba nkubwire, nubwo yaguha ibyo byose, ariko akazabona utageze mu bwami bwo mu ijuru, yibuka rya cumu bamukubise ku musaraba, yibuka imibabaro yagize ku musaraba, kugira ngo wewe nanje turokoke, twakire agakiza, tuzogende mu bwami bwo mu ijuru. Mbese ngomba ndakubwire, iyo umuntu wakoze mariage canke wakoze urubanza, ugatumira umuntu, warangiza ukarondera amazimano yo kumwakira, warangiza ukarondera intebe nziza z'icubahiro uwo muntu azicarako, akakwemerera akazaza, ariko ku munota wa nyuma ntaze, wewe wamwiteguriye, uvyumva gute? Si umubabaro? Uwo ni umubabaro w'akagero gatoya ntanze. Ariko ngomba ndakubwire mwene data, ngomba ndakubwire ngo nube maso, usenge cyane muri iki gihe. Ba maso usenge, kuko intambara zo mu buryo bwo muri mwuka ni nyinshi kandi zirakomeje. Ibishaka kugukura ku Mana birakazi cyane. Ngomba ndakubwire ngo imihigo Satani agufitiye ni myinshi cyane. Nturangazwe n'ibivugwa canke nturangazwe n'ibyo uzabona, ariko mu buryo bwo muri mwuka nuko bye mu gusenga cyane, kuko Satani Satani afise imihigo ikomeye cyane kugukura ku Mana. Satani afise imihigo yo kugira ngo upfe utakiriye agakiza. Satani afise imihigo yo kugira ngo arangize ubugingo bwawe utabonye ijuru. Ngomba ndakubwira ngo nube maso, ukomereze gusenga, nube maso, ukomeze kwegera Imana. Iyo amajambere akomeje kuba menshi, abarangara baba benshi bakabura ijuru. Mwene data, ndakwifuriza kuzaraga ubwami bwo mu ijuru. Mwene data, ndakwifuza ntuzurangare muri uyu mwaka, ngo wiyumvire canke se ngo ibyo urabona byose, canke wumve ngo ni mihezagiro uhezagirwe.
ureke gusenga Imana. Senga Imana, wegera Imana. Senga Imana, ugira ibihe byo gusenga Imana. Senga Imana, nta handi hantu na hamwe uzahungira Satani atari mu gusenga Imana. Ngomba ndakubwira ijambo rimwe, ko Yesu yaje muri iyi si agitangira, mbere ko ataratangira kuvuga ubutumwa cyangwa mbere ko atangira gukora ibikorwa byose, yamanjije gusenga. Yarabatijwe, nyuma yo kubatizwa aja mu bihe byo gusenga. Ngomba ndakwibutse yuko Satani akororewe muri iyi si, abamarayika baratakamye ngo ewe wasiwe ubonye ibara. None amahoro dufise muri iyi si nayahe? Muri iyi si nta mahoro mpaye ndagutangariza hari, nta na matoya, nta na makeya, kuko wa mugwanizi aracahari. Muri iyi si nta munezero nje kugutangariza uhari, kuko wa mugwanizi umwe abamarayika bakomye induru ngo ewe wasiwe ubonye ibara. Nakubwiza ukuri yuko ibi urabisha amaso ni feki y'amahoro, ntabwo ari amahoro originari. Amahoro originari ari muri Yesu Kristo. Muri Yesu Kristo niho honyine tubonera amahoro, honyine niho hantu tubonera amahoro, kuko Yesu yaravuze ngo amahoro ntanga aruta abayisi batanga. Abantu bisi amahoro batanga canke amahoro Yesu Kristo atanga aruta ayisi tanga. Nta handi hantu uzabonera ugutuza umutima wawe utari muri Yesu. Nje kugutangariza ngo niwakire agakiza, usenga Imana cyane, ntuzagire iherezo ribi. Satani afise imihigo myinshi mibi yo kukubuza, yo kugutegera, akakurangizamo nk'uko utabonye Imana. Nta handi hantu uzabonera amahoro atari muri Yesu. Nta amahoro batangaza yo muri iyi si, ntayo. Uko iminsi turiko turayegera, niko ibihe bibi dukomeza tuvyegera. Uko buca niko twegereza ibihe bibi, uko bukeye niko twegereza ibihe bibi. Ariko isi nkuru igutera ubwoba. Ngomba ndakubwira ngo abari muri Yesu Kristo turanyegejwe munsi y'urutare. Abari muri Yesu Kristo bo baranyegejwe. Nimwibuke igihe cy'Abisirayeli bava muri Egiputa, Farawo yanse kurekura Abisirayeli. Byagenze gute? Imana yabwiye Mose ngo shira ikimenyetso ku Bisirayeli bose. Ashira ikimenyetso cy'amaraso ku Bisirayeli, ku ngo z'Abisirayeli. Uwasigiwe ku kimenyetso ku nzu yiwe, uwo yabaye amahoro. Umuhungu wiwe w'imfura ntaco yabaye, umwana wiwe w'imfura ntaco yabaye. Ariko ku Banyegiputa bo batahawe ico kimenyetso, umwana w'imfura yarapfuye, n'ibitungwa n'impene byose icy'imfura. Ariko bari ku ikimenyetso, ngwino uhabwe ikimenyetso, ngwino wakira agakiza uhabwe ikimenyetso, kuko ibihuha biriko biraza. Serwakira ije kuyora gukubita, ariko abazaba bari muri Yesu bo turakomeje, twe tuzahangama. Nta handi hantu duhangamira, nta handi hantu dukomerera, ni muri Yesu. Ngwino Yesu akunyegeze, nta handi hantu wonyegerezwa. Ibyo rero wumviriza gutangazwa kw'amahoro, gutangazwa kw'umunezero mu mwaka w'2021. Ngomba nkubwire ngo birakazi, usenge Imana cyane. Senga Imana cyane. Kandi ngomba ndakubwire ngo hamwe n'ibyo byose, mbese uraza umunsi uzavira muri iyi si, ushobora gutangarizwa amahoro, abawusigayemo bakaronka amahoro, wewe ukava mu mubiri. Kubera ko utazi umunsi cyangwa isaha, ni nayo mpamvu ukwiye kuba maso, ukovye mu gusenga. Icigwa cy'uyu munsi kiravuga ngo kovya mu gusenga, nturangare. Intego niyo kuba maso tukinjira mu ijuru.
intego niyo guheba icyaha tukinjira mu ijuru. Nje kukubwira ngo intumbi zikomeje kuba nyinshi, abapfu bakomeje kuba benshi mu buryo bwo muri mwuka, mu buryo bwo mu mwuka. Mbwira ukuntu umubyeyi wacu yonezerwa kandi ariko arapfisha. Yesu ntabwo anezerewe na gatoya. Yesu ntabwo anezerewe na gatoya. Abariko barapfa babaye benshi, kandi uyu mwaka hazapfa benshi mu buryo bwo muri mwuka. Nimutaba amaso ngo musenge cyane, ngomba ndakubwire ngo nta handi hantu nudasenga uzabonera amahoro, nudasenga uzabonera guhungira umugwanizi Satani. Senga cyane. Reka turabe amajambo y'Imana. Turabire hamwe amajambo y'Imana. Turasanga muri Petero wa mbere igice ca 4 ku murongo w'indwi. Umurongo w'indwi wenyene niwo ndi busome. Haravuga ngo ariko umuhero wa byose uri hafi, nuko ntimuhugumbe, mwirinde kugira ngo mubone uko mushishikara gusenga. Naho honyene. Ariko umuhero wa byose uri hafi. Umuhero wa byose uri hafi. Bavuze kuri kurese. Umuhero wa byose uri hafi. Niko nakubwira ngo rero uko buca niko twegereza umuhero wa byose. Uko buca niko twegereza ibihe atari byiza, ariko ibihe byiza ku bakristo, kuko tuzaba tugiye gusanganira umwami Yesu. Umuhero wa byose uri hafi. Umuhero wa byose uri hafi. Ngutangariza ngo umuhero wa byose uri hafi. Uri hafi. Nuko ntimuhugumbe. Ntimuhugumbe bivuze ngo ntimwijajare, ntimugende iburyo canke ibumoso. Ntimuhugumbe, mube maso muhagarare, mube maso mukovye. Ntimuhugumbe kuko umuhero wa byose uri hafi. Mana yacu dutabare. Mwirinde kugira ngo mubone uko mushishikara gusenga. Bibiliya tubwiye ngo iki? Dushishikare gusenga. Bibiliya dukangurira gushishikara. Natangazwa n'abakristo dufise muri iki gihe biyita ngo n'abakristo. Yesu Kristo yari umusenzi. Yesu nta kintu yakora adasenze. Umubwira gusenga, umubwira amasengesho, ariko akaba yacitse, ntagaruka. Nudasenga ibihe bigiye kugukomerera. Nutiga gusenga, umve ngo mba nkufite itangazo. Nutiga gusenga Yesu agiye gushiraho ibitumusenga we. Nutiga gusenga Yesu araje gushiriraho ibitumusenga. Uziga gusenga uko Yesu nimba gushaka. Nimba Yesu yaragushize ku kimenyetso, araje ashiraho ibitumusenga, kandi uziga gusenga utumva utabona. Ni byiza wige gusenga ibitumusenga bitaraza. Wavyumvise? Sinza ako kantu kukumva. Ni byiza wige gusenga ibitumusenga bitaraza, kugira ngo nuwashika muri bya bindi bitumusenga bizaguhe gukomera. Umenye ko ahantu ho kuruhukira ari muri Yesu Kristo. Ariko ibyo bintu ibihe nibyaza bigatuma usenga utarubizi, bizakugora cyane. Ni wige gusenga. Imana yacu ihabwe icubahiro ngo kugira ngo mushishikare gusenga. Ndakubwira rero nta mahoro mu buryo bwo muri mpemu ya 2021. Nimba abapfu bakomeje kuba benshi, nimba Yesu Kristo akomeje gupfisha benshi, icazanye Yesu Kristo kwari kugira ngo abantu bose bihane bazabona ijuru. Ubundi bwo gihonomu ntabwo yashiriwe ko wewe umwana w'umuntu. Gihonomu yari yashiriwe ko Satani n'abamarayika bayo, babandi bahakorowe bavuye mu ijuru. Ariko abantu turarangara twishinga Satani. None Satani ariko arashaka ngo tujane nawe. Mwene data mwiyambure. Mwiyambure hakiri kare. Kumwiyambura no kurangiza icyaha. Wanka icyaha. Bwira Imana ati mu mutima wo kwanga icyaha. Ese wambwira ngo nacanka gute? Umve uko buca nuko buca, uko buri segonda iyo ukosheje urabimenya. Mwe muyera kugira ngo wakosheje. Noneho nawe
ntureke ngo icyaha gikomeze gikure. Bwira Imana mbabarira bikitwa uyu munsi. Mbabarira bikitwa uyu munsi, ngirira imbabazi. Ntureke ngo ejo, kuko ejo si iwawe. Ntukore icyaha kuko wabigambiriye. Ntukore icyaha ibigirankana. Kora icyaha bibe nka gisida basi. Ibyo nibyo tuvuga ngo kwanka icyaha. Uwanka icyaha yisanga yakikoze atabigambiriye, cyamuguyeho nka agisida. Nka gisida. Ubundi bwo ndakubwira ngo ntukunde iyi si, kuko iyi si nta byiza ifise. Bibiliya tubwira ngo ibiri muri iyi si byose, navuze ngo byose ni ibihendo by'amaso. Ni ibihendo by'amaso. Byose, amazu, ibiki byose, n'amafaranga, ibiki byose ni ibihendo by'amaso. Ubwo rero bigusaba ko uba muri iyi si ube maso. Ube muri iyi si ube maso, uvuga ko umenya yuko iyi si nayo ari umwanzi wawe. Ubundi bwo uyu mubiri wambaye ni umwanzi wawe. Satani ni umwanzi wawe. Iyi si ihinduka nayo umwanzi wawe. Ubwo rero wicara ucungana n'abo bantu batatu nkubwiye. Ni iyi si ibirimo byose ni ibihendo by'amaso. Mwene data rero nkunda nshuti muvandimwe, niwihane ibyaha byawe hakiri kare, kandi urushirizeho gusenga. Wige gusenga. Wige kubwira Imana ati shaka ijuru, shoboza Mana. Ubundi bwo mu ijuru hari amahoro meza, kandi mu ijuru hari ibyicaro byiza byateguriwe wewe uri kuranyumva. Mbese urashaka guheba ijuru, kuzahomba ijuru kubera akantu gatoya koko? Oya, bwira Imana ati mfasha. Ubundi bwo turi mu bihe byo kubwira Imana idufashe, kuko nta wabyishoboza. Mu ijuru hazaba ubukwe bwiza cyane, bwiza bw'agataraboneka. Mu ijuru hazaba ubukwe bwiza. Umugeni ni wewe. Bazakwambika imyambaro myiza y'agaciro. Mwene data, ntureke kugenda mu ijuru kubera amafaranga, kubera ibi byose uri kurarabisha amaso. Nta n'umugabo yakubuza kuja mu ijuru, cyangwa umugore wawe. Haranira kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Haranira kwinjira mu bwami bwo mu ijuru, kuko nuhomba ijuru, mu ijuru hazaba umunezero mwiza cyane. Tubikiwe ibintu byiza. Ntashobora kukubwira ngo sinzi n'ukuntu nabikugereranyiriza ngo ubyakire. Byiza pe, byiza cyane. Tuzaririmbirwa indirimbo babonye tuje ngo bambaye ibyera baraje, bambaye ibyera, urumva? Bazaturirimbira indirimbo bavuga ngo bambaye ibyera baraje. Ubundi bwo Yesu nawe ari we mukwe, azavuga ngo reka nkenyere ndabakire. Ahaguruke. Ngomba ndakubwira ngo uri uw'icubahiro, uri uw'agaciro gakomeye cyane. Satani ariko arashaka kugucinyiza, kuko yamye mu bwami bwo mu ijuru, azi ubyiza biriyo, azi ibintu bikiwe. Ni nayo mpamvu arara adasinzira, akubita agatoki ku kandi kugira ngo ubure ijuru. Mu ijuru bikiwe ibintu byiza by'umunezero. Mwene data, ni wihane. Ngaya amajambo ngomba nkutekerere muri uyu mwaka w'2020. Bwira Imana ngo ibyo nakoze byose ndabirambiwe. Fata ukuboko noneho Mana, fata ukuboko umpe kuzinuka icyaha nk'uko umwana azinuka iki. Sinavuga ngo ibere ryo riraryoshye. Uzinuka icyaha, ubwira Imana ati mfasha. Nayo ibi byose baguhanurira, bakubwira ngo yerererererere, byumve sava kubibona. Nta muntu n'umwe yanka ibyiza, nta muntu yanka ubutunzi, nta muntu yanka amafaranga. Ariko nkubwiye ngo amafaranga nubura ijuru, amafaranga ntacyo azakumarira. Nabonye abantu benshi b'abamiliyoneri bapfuye barabisize. None se tuzi baragiye, utaragiye mu ijuru ko yahombye. Rero icyaguteranya se n'Imana kikakubuza ijuru ni iki? N'amatiku nuyareke,
n'ubusambanyi nureke, kwiba nureke, ishari n'inzigo nureke, guhemukira abantu nureke, kubabaza abantu nureke, gukora ibintu kibi wakigambiriye vayo, aho si iwawe, ahantu Imana igushaka. Igufitiye imigambi myiza cyane. Igufitiye imigambi myiza. Yesu ari hafi rero, je kugutangariza ngo Yesu ari hafi, kandi amazimano yiteguwe yo kukwakira. Wewe mu Kristo ukomeje kuja mu bwami bwo mu ijuru. Ni ukuri kovya amazimano, umve bariko baritegura bakwitegurira. Alalala, sinzi ibi bintu kuvyumva, bariko barakwitegurira, uri umunyacyubahiro gikomeye cyane mu bwami bwo mu ijuru. Umve nawe Yesu avuge ngo ubona cunguje amaraso araje, uwihanganiye imibabaro yo muri irya si araje, reka mpaguruke ndamwakire. Ariko umve perezida ugiye kumuraba akavuga ngo reka mpaguruke nakira umushitsi. Ariko noneho Imana yacu sinanayigereranya na perezida, nta nubwo nanayigereranya n'iki. Umve ni umwami w'abami avuga ngo reka mpaguruke nkwakire wewe. Umve biha agaciro mwene data, biha agaciro. Ijuru rirahiganirwa, ijuru rirarondegwa, ntutakaze ijuru kubw'ubusabusa. Ngaya amajambo y'Imana nashatse ko dusangira kuri uyu munsi wa none. Wewe uyumvise, umwami Yesu Kristo aguhezagire kandi akugirire neza. Ndabakunda. Mana data wa twese, muremyi waremye isi n'ijuru, senze kubw'umuntu wari we wese yumva kino kiganiro kandi akagira intambuko yo gutambuka ngo ave mu byaha yegera mu bwiza. Amaraso yawe Yesu Kristo wa Nazareti wavire ku musaraba i Golgotha abuhagire. Uburinzi bwawe bukomeye bumanuke bubarinde, kandi noneho Mana umanure iseseme yo kwa nk'icyaha, imanuke iseseme imanukira abantu muri uyu mwaka. Nk'uko umugore atwite agira iseseme akazinuka ikintu yakunda, niko nanjye sabye iseseme imanuke twanke icyaha n'igisa n'icyaha. Uwiteka uri mu bwami bwo mu ijuru, senze nizeye ko ugiye kubikora. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo wa Nazareti ndabisenze nizeye, amen.